Izložba o 18 slavnih žena srpske kulture, koje su u poslednja 2 veka doprinela razvoju umetnosti i samog društva, otvorena je u domu Jevrema Grujića u Beogradu. Izložbu velikanke srpske kulture je otvorila ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, koja je istakla da ova postavka na najbolji način afirmiše ulogu žene u srpskoj kulturi i umetnosti. I najbolje da kažem da rečenicu da je kultura ženskog roda i da time kažem sve o izložbi povodom koje smo se okupili. Ovo je jedinstvena prilika da se posetioci na jednom mestu bolje upoznaju sa likom i životima žena čija dela su ostala neprolazna i zauvek upisana na najlepšim stranicama naše kulture. Žene koje su predstavljene na izložbi imale su nesavladivu silu, snagu da se bore za svoju profesiju i time su zadužile društvo, istakla je direktorka Doma Jevrema Grujića i jedna od koautorki izložbe Branka Conić. Izložba velikanke srpske kulture predstavlja 18 veličanstvenih žena kroz našu istoriju koje su zadužile naše društvo, utabale put kojim koračaju žene danas koje se nalaze na najvišim pozicijama u našoj kulturi, u našem društvu, koje su i danas sa nama. Ove žene zaslužuju da se svakodnevno pominju u našem javnom životu. Kustos Doma Jevrema Grujića, istoričarka umetnosti Ružica Opačić, zahvalila je saradnicima iz institucija širom Srbije koje su ustupile dela, predmete, dokumenta, fotografije kojima su oživele ove žene i pročitala izjavu Marije Mage Magazinović, prve srpske novinarke i koreografkinje iz daleke 1905. godine. Žena danas mora pratiti život i život naroda i čovečanstva, pratiti postanak i razvitak pojedinih društvenih pitanja, pratiti literaturu, umetnost, politiku. Mi nismo nove žene, kako nas ljudi zovu, nismo ni stare. Već stojimo na raskršću jednom, zamišljene, gledajući svuda unaokolo, ne bi li mogle ugledati put koji nas vodi željenoj meti. Izložba je otvorena do 27. marta, a do tada će posetioci imati priliku da se upoznaju i sa savremenim umetnicama Srbije koje su predstavljene u beogradskim galerijama Vitamin X, Galerija B2 i Štab.